abantu beza mumeze mute iyi ni ya YouTube channel yanyu rero Dubai Deals. Nababwiye ko ngiye kuzajya mbagezaho ahantu nyaburanga, ahantu inaha Dubai ushobora kuba wakenera serivisi yose ushaka, amahirwe yose aboneka Dubai. Ni YouTube channel uzajya ubikurikiraho. Nzajya mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye, ahantu warangurira imari, ahantu watemberera, ahantu wakwinjoyingira ubuzima. Hari ibitaro byiza na Dubai, hari ishuri ryiza Dubai, mbese ubuzima bwose muri rusange bwa Dubai wajyaga wibaza ukabona ibisubizo ni kuri YouTube channel. Kora subscribe, ukore kukazogera kugira ngo uzajye ubona content zose ngiye kuzajya mbagezaho ahangaha. Nkuko mubibona rero uyu munsi nabazanye aho bita Coca-Cola Arena. Rero nkuko mubibona uyu munsi nabatembereje kuri Coca-Cola Arena. Iyi ni arena ikomeye, ni arena y'igitangaza iri hano mu mujyi wa Dubai. Ni arena nini ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 17,000. Urumva ko ijya iruta arena yacu, beka arena yacu ho 7,000. Ni byinshi ariko urumva ko bijya kungana mu by'ukuri, ni nka twavuga kari gakuru nka gatoya. Uko mubibona ku mashusho rero nagerageje kubereka impande zayo zose, nagerageje kubereka ari ku manywa, mbereka nijoro uko bigaragara. Uri kubona yani nijoro ukuntu bigaragara, aho ni imbere yayo. Nagerageje kubereka impande zose, mpereye imbere, mpereye inyuma, ku manywa izuba butarira bataracana amatara, kugeza nijoro amatara yaka. Urabona ko ari arena ibereye ijisho, urabona ko ari arena yo kureba koko uvuga uti ni arena. Iyi arena rero ifite agahigo ko kwakira abantu, umubare munini w'abantu bangana kuri nkuko nabibabwiye. Urabona iyi arena yubatse hafi y'andi mazu menshi akomeye na Dubai, nka za Burj Khalifa murazibona hakurya aho, izindi nzu zikomeye zizwi na Dubai. Rero ni ukuvuga ngo nyuma y'akazi abantu na Dubai babasha kuza kwidagadura mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ibyo bakunda. Abakunda cricket, hano habera mu mikino ya cricket. Abakunda basketball, hano habera mu mikino ya basketball. Umwihariko uyu munsi ubwo twahasuraga habereyemo umukino wa basketball w'ikipe hano Dubai. Ndaza kubereka hamwe imbere murebe uko hameze. Urabona uburyo yubatse, urabona uburyo igaragara, urabona ahantu iherereye ko ari arena iryoshye kabisa. Yewe muntu rero umunsi wa Dubai, please don't forget to visit Coca-Cola Arena. Ushobora kugura ticket ukajya kurebamo event runaka yabereyemo. Ni ahantu heza, nagushishikariza kujya kurebera match yawe, kurebera ikirori mu gihe waje na Dubai cyangwa se uri inaha Dubai. Urabona ko rero mu imbere abantu babuzuye na Dubai. Abantu iyo barangije akazi, abantu they don't care about the money, bajya kwinjoyinga. Urabona ko arena yari yuzuye ku mukino wa basketball. Urabona ko abanyamahanga bose, abirabura, abazungu, mbese urabona ko ibyiciro byose bihari. Urabona ko mu imbere uburyo hagaragara ni arena ikeye, ni arena isukuye. Urabona ko ni inzu y'imyidagaduro iri ku rwego rwo hejuru. Urabona performance zose ziri kuberamo, aho wicaye hose ubasha kureba neza, nta kintu kigukoma rwose, ukinjoyinga umunsi wawe. So mu gihe waje na Dubai cyangwa se ubiteganya, shyiramo na bije yo kugura agatiketi ko kujya kwitabira event runaka bitewe n'ibyo ukunda muri Coca-Cola Arena. Ntago aba ari amafaranga menshi cyane, kubera ko itike yaho ihendutse, ihera ku mafaranga 75 y'inaha kugeza ku 1,000 bitewe naho ushaka kwicara. Urumva ko 1,000 ni menshi, ariko urumva ko n'amafaranga 75
uri umuntu ushaka gusevinga nabwo ntabwo byakubuza kwinjoyinga. So nuko muri Coca-Cola Arena haba hameze, urabona view yaho ukuntu imeze. Yari ya match yarabereyemo basketball, haberamo imikino itandukanye, haberamo ibitaramo bikomeye by'abahanzi. Mbese nk'uko muri kubireba mubyitegereza, ni ahantu ushobora kujya ukaruhuka ukanezerwa, mbese stress y'akazi cyangwa se nk'umuntu waje vacation. Ko hari abantu muturuka mu Rwanda, hari abantu muturuka i Burayi, hari abantu muturuka i Burundi, mukaza gukora vacation zanyu na Dubai. Impamvu mba nkoze video nk'iyi ni ukugira ngo mbereke ahantu mushobora kuba mwajya gukorera fun, mushobora kuba mwajya kwinjoyinga ubuzima mu gihe mwageze inaha Dubai. Hari abantu bazi ko kuza inaha Dubai wenda ushaka kwinjoyinga Dubai ujya safari gusa, oya, hari ahantu henshi ushobora kujya umunsi wawe ukaba mwiza ewana, ku buryo uzajya ukumbura ibyo bihe. Nicyo yicano rero yaziye, ni ukugira ngo njye mbereke ahantu nk'aha abandi bantu batabereka. Njye mbereke ahantu nk'aha, aha ni habera ama event, niho ushobora gutemberera. Ese Dubai ko bavuga ngo ni ahantu heza, ahantu heza ni hehe? Ni iki kigira Dubai nziza? Aho sinzajya ngerayo nkabereke. Umunsi natangiye kubereka ino Coca-Cola Arena, mberetse inyuma, mbereka imbere. Ubutaha nzabereka ahandi hantu hose nkeka ko hashobora kuba habagira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba ari abantu bakunda ibintu by'imyidagaduro, abantu bakunda ibintu by'ubucuruzi. Nzabagezayo mbereke ni hehe, ese ko bavuga ngo Dubai haba imari, izo mari ziba hehe? Iyi channel niyo yawe. Ko bavuga ngo Dubai ni heza, ngo amahoteli yaho ararenze, ni hehe izo hoteli ni izihe? Ndabagezayo. Mukore subscribe, mukore kuri like, musharinga ku nshuti kabisa. Comment yawe ntuyibagirwe muri comment, nyandikira umbwira uti muri comment iti nshaka kuzanyereka ahantu. Video ikurikiraho nzakugiraho ahantu hakwereke, makugezeho nawe uzajye utembera Dubai wibereye muri salo yawe, wibereye mu mirimo yawe. Nicyo tubereye hano iyi YouTube channel, nta kindi bereho ni ukubatumikira aho mwadutumye. Tuzajya tubikora kuri nta giciro, tuzajya tubibakorera kabisa. Urabona ko rero iyi arena abantu bayubatse mu buryo kabisa bubereye ijisho. Urabona ko imbere ni arena nini, ni nkubwira ngo ni nini mo imbere, ni nini wumve arena ishobora kwakira abantu bajya ku 17, abantu 17 icyarimwe. Kora subscribe rero kandi no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Bye bye.